Dobro večer. Dragi naši gledalci, ovo je posljednji put da se vidimo u ovoj godini. I pre nego što počnemo televizijski dnevnik, želimo da vam zahvalimo na vašoj pažnji, na vašoj saradnji, na strpljenju i razumevanju i na vašoj vernosti, dragi gledalci, koju ste pokazali za svih 365 dana koje ste proveli sa nama. U idućoj godini pozdravit ćemo i milijuntog pretplatnika televizije. Želimo, dragi gledalci, da i u novoj godini budete s nama kraj malih ekrana i da novih 366 dana pratite naš program. U ime svih koji su ostvarili televizijski dnevnik u ovoj godini, zahvaljujemo na pomoći koju ste nam pružili da bismo na vrijeme i istinito informirali našu javnost o događajima. Dragi gledalci, zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali na naših malih zaslonih, bodisi kot sodelavci našega programa ali kot protagonisti dogodkov, ki so jih, vsaj tako upamo, skrbno obeležile naše kamere. V letu 1967 so vam te posredovale pomembne dogodke na domači in mednarodni sceni. Iskreno želimo, da bi bilo v letu 1968 čim več prijetnih novic in čim manj žalostnih. Saka me, dragi gledači, i vujtnata godina, da možeme što počesto da vi soopštuvame ubavi prijatni vesti za rezultatiti uspesite vo sproveduvanje to na opštveno-stopanskata reforma, a isto taka i za nastanite vo svetot. I saka me vo našite informativni emisiji da nema poveke vesti za bojištata i da nema bojišta. Prenosim vam, dragi gledalci, pozdrave televizije Sarajevo i Titograd. I u ime svih mojih koleginica i kolega sve najlepše u novoj godini. Između svih ostalih želja dodajmo još samo jednu. Da se i u idućoj godini što češće u vašem domu čuje uvodna muzika televizijskog dnevnika i poznata slika globuse. U ovom posljednjem danu 1967. godine evo što se značajno dogodilo kod nas i u svetu.